Ebusian for hi Ghana SMTV GH. Message like, comment, subscribe, turn on notifications so that anytime videos of this nature are uploaded, will be notified. Ebusian for. See Ghana for the Ghana for the don't want especially MPP for. Omuntija ebi omuntija. Aso din na easy. Kire say. They say the omuka joma ama say we swan na me ye ne more. Anti say wonim ne ye ma wa. You are no free yensem mo. But say wonim. Na so be ma ye won no be ti ye won ni na de ye ntijai. Adentia. Mbeka ya I think 6 August. Yes sir, 6 August. And helicopter no ko toshi ye wo. Sakrum no. Now, after that, audios be circulated yes, see, microphone jubility or TikTok say, now obi cracker say, eyo muya say, nyejo mama, your man penny never plain name. And the microphone cast asem no ye si Ghana jollof. And I echo chi, any AY say onu ne Ghana jollof. Up and down, sana I come say no, sana nyo no. Got fancy comedy nyina. Now asa after that, I say obi aye din. Enti na no aya na san koti say Joma ma pese ofa ye sika or minus sika. E ko to ye private jet miensa. Presidential jet miensa. Enti Ghana for dodo na ka say there bi o. Mo na mo ka say Akufo-Addo no. I don't know on use jet I was to say. Essence jet no. I know for over 25 years and she nye jet ne. Okuje to jinem, Sam George jinem, Joma Mananga Sansu jinem. And Sadia Akufo-Addo bet me use it there. Musumbe using no, mupombe use. But from the look of things, no, I say NDC for more nabes nenti, they will bulldoze their way through and buy the jet. And I share Crawford before say my baby mama dear. Na dia bona ne say onim na the mine sika ekoto sa jet na and the besi na the besi no me fa manunka ewo audio amabebo mu moa mbetibi enyami na mako kofo bi na aka na member report ma ya YouTube for nti obi anti no be chimi. The audio is up next ongoing anyway. I'll see in the next one. Cheers. For crown omunye politics nanso na NDC for ahemfofo che say sebi previous omo agimia de ahenie no etete gota omo agimia o kan ho hwe enye yi because say self interest sika kakra mahama de be ma omo nti sika kakra maham omefa mahama no mfa nsiso next time omefa no mfa nsiso say ye nse Ghana kita no ye hene nti ne nkrofo ne tinto aba omefa mahama no mfa nsiso Mahama na baye ne die adwuma ne mahama na aba beye na die adwuma ne mahama oba beye ne 3 years akar wonanimi nya mahama ne otese Ghana sika de ma srekwen ya abaya bi wo ha mempese me boni din ono ose ne ban hira sika na egu America ema no akra no ntimi ne nwie abaya we me oba America dabe ene owofie be miensa wa America ni nyina ye mahama nti ni nyina eye mahama nti mahama na sami jamfi ufre kurase se mi fre kurase yo na se nyankopon aye wadom na wafrobopo na se wetimi abantremu a wo sami jamfi gina ho ka kire ye se ye koto pre no a Akufo-Addo betenemu na Johnson na wane agum na mahama de ontenemu na wa Johnson na wane agum omo ye majority omo akoto pre no a omo nkonkoto na nyankopon a odi ni oni bi asema no sen ne premba akono teto ya nipa nwotwe wu ya omo nyina ya NDC fo no saa ne wense so be mahama no se otena saa premba kwa akoto emu aya Ghana fo ye nyina ye mfoaso omo amfoaso ma Akufo-Addo penso omo pese Akufo-Addo okokowu no omo nyina bewu eja Akufo-Addo wo ho
na edura bi aya na am say NDC for be say benya abano baba beji so enti kase be kasa tumi so be kasa te say nyankopon be ne nyankopon di nkomo hwe nyame aye so no onye kwase o nyame ode nieba bebre ya na ode soye hwe na yenhwe sa sa 3 years aka yanimi na aka na mahama obefiri akonwa no so se NDC ade na ebeye ade ba akwa meka kire MPP for ne se yesremo osise kokochichi efiri nsu ase beka se oponkyere ne awu ayenyi na chinje ye no mienu ne ye egu ye party ne animase yankasa ne ya da bia ye de doctor eto ne yatwitwa no aba ne yatwitwa ne sekane ne yato apete amobi atobi are se ye jani ye no na se ye nyina ye ya adwene baako na ye kwa nka obia ne obetumi akasa achite ya doctor papa ne gina honanim ye animonyam papa ne senka nye party ananya se politics ya nka nipa kra me ye sure se wo kɔ ne nkyana nka na ofere because nyankopɔn born se ne owo animonyam onwotumi ekita no dada na ye MPP for yankasa ne yegu ye nimase wo ho papa no ho ne yire enka hweba enkyere sa papa we yo se pa sa papa we se mpo se sarima ba omia ewo wabusuam senka wakɔ ware obi a the vice president banka wanyanka bebu nkotodwe ne wasoma no maame no aye dinate maame na ye gunani mase no maame na ba ma katachi ewu gina ho ba edawachi ba no ewowo ufiri ba se no baaye nyankopɔn betwea woka wabrabo ababi a wabo asi no hene me ka achiro prince abrabo no babi a wabo asi no wawie se watowa no wadi ba atem ne de ba babi a wofiri baaye no ba no ho no ebenyaw wasane wo ne ba dade a nyankopɔn obetwea woka bebre nyame obetwea woka ora fo me de ade ba kwa na no chese na wo hwe asiedun katia so tenten ne nsa ne na basa na sa nkrofo wo ye twa ahia no mo kan kwasasem ensem a chese wo mu hu se wo mu ditro but wo mu for so Ghana for se Ghana for beji atum ampa so na nkrofo bi kokọ no num tin kokọ jeje a wo mu akọhuma sika wo mu ho nti no na nkrofo bi so atima demonstrate atia sa niema we sei na se ne aduru so a yede de ye kan ne se yesama wo mu manyame se wo mu ba composite industry ha na ba beto menim se ha no se France no mu so mu ba beto ne de a wo mu ba composite industry na ba beto na me de empire me bo ne se play no nyame be hwie wo mu agu se because ayankwase asem na wo mu di no adentina bibia ne pa bia no se MPP yesa ye de ba de a enye emfataye ye MPP yesa wo mu ye free SHS John Mahama anka so ne ba be start ye enso ba ye de ye dada kura to aso no eji agu dum so sa sole unyantua wadwumayefo ka zip line ya is zones ye ne nam wi mu adi moja eco supply usi na uniska wa break it sectors no usi wunyeska ntua wo mu ka na even wo ba u John Dramani Mahama mo ba ye adwuma be na mo aye faso be na mo de ama Ghana sebe mo tibie akoto play we which say adwembone ene sebe John no kro no a waboa fi no mofra bremo a wodi kum yewura tamis ko brat wonkonko to airbus mra eho no kokoti ntwobo onu onua Ibrahim Mahama soso timi sign check so wode kwa koyi ne niema ewo habo na check no kra no say na eni system num nenso nkrofo bi atima accept enu nti no wo mu de sanse Ghana fo sebe adwenwu yefuo bi ato obama wo mu ama wo mu namba akodo so nti nkwase asem bia wo mbefo aso nanso yeso ye de empaibo se nyame betiti mu agu bia ebeye me wonwa se no bia no ho oye experts e wo NDC mu a obetima pilot no jet no
No de beko akwehye dua akrem no mo hu sese bi wo mo gimi yetumufo na se mo antie na se mo se mo be ya ade wo mo kobo asese nkrofo bi tu wo mo fo se akoa na wo ka no oni experience bia no wo kwa akoka pre no enti wo mo nhwe ne yie eno wo mo pepia na tiko aso wo beko watwi bi da na no kura wo tu bi eno otu ya wo de kokko wura ba bi a afi de ye nya wo mo ayi kura no otu ya wo de kokko wura ba bi a afi de ye nya wo mo ayi kura no enu nti no so omo so ombe ya wo mo do so nti wo mo nye na nyame so betua wo mo ka ma NDC for class be hia ebebo ama Ghana enya ahoto because ankrofo yi ni pabonefo a so mo amfiri Ghana enya ahoto da na me de anu si no na me basa wo hene kwasiampanyin matese so wonya hene because enem say you must sende ayibi ba no go po yi no so yeso wonya hene yeso wo ya za pass kama kese pa kontomponi adwoma amade ono no wati no wabua wo ya no na sabi watima ma no post say we say no mra meye ho afan na sa papa we no ba be catch Dr. Bawumia say oye sankwas Dr. Bawumia ba betena brochire nyina na record so wo any school ba be call ye ni adwuma a wa ye nyina no sabi wa nkose da wa na prison da wo kwase ampanyini prison ahodo nyina wakobi wo kurom ha what the cells onkrata sai uma me abra bob eye asesa babre wa wonya tambia letter ye tre say ya chiw obenya call bia na ye wonti no oba police station na se ne John Dramani mama hu mobo se wo brabe ye hwan me de minim ba bi kra de na koto no na wo ba be keka nkwase akeka na wo mo stand no Kennedy kra no ngoma su yanko akiri te seme no wono wa fe no Kennedy kra wabon kra na wo kan wo mo ho no a wono kra no sabi wo keka nsem hu no wono wo yonko no omo stand no wo hene wei se nyesa sabi sika na wo de yese wo ye konti hino so ye hia na meka choze wagimi papa wo hene wei wagimi papa ema na yodo no wagimi papa wanim tantan se aboa asiampa nyini o baba keka se ya boa sankwas o from say the sankwas candidates kwasia wagimi pa wonim nyansa wo se kokko aboa funu oda ya asa keka wo kwasa asem no bio mo se NDC mo mamem kwasia post na mo dwen se mo sene wo bia e wo Ghana na se minua de yakọ de nkwasiafo ne aboa wo mo ano na ensem nko a sana JJ Lawrence kokko boa asiedun katia fira kura boni biase a wonso ba politics mo na no ya o kan nkwasiasem nko a otu asem biasa atem no me kasa kofo ye se wo ko hepek na asiedun katia ye na basa se ayi na nkwasiasem nko a na o keka sana TNDC fo boa nkwasiafo nko a no kujeto wo ba politics mo hu na tade bia na hye no kwasiato na mu gina ho na kwasiasem na mo ka say the 5 sankwas candidates akwawe wonwene wo hu wonidi kwasiampanyi opon se wabo abotire na wo de gold na sefo ahyehyɛ ho nyina hwɛ wani monyam na se ne doctor de sa opon se wadress se hene nso se wonya hene aboafunu sase na abaso na wo ba bepe bia to na di na wo mprafo na eyo na kwasia na nka ba abrochire ba bede the prison o ye ba abrochire bede prison ye ba abrochire ba bede prison so ba abrochire bede prison aboafunu kwasia mpanyine wo de megina wo munti no mame nkope ba bi na de wo bi nto aso me da ase. So when you begin to churn out, forgive me, this kind of I unquoted statement. I mean, you see, sometimes over the weekend, I said, who are the advisors of this? Thank you. Who are his advisors? Thank you. And now you're saying, That's offer. Maybe. Maybe he has not somebody's husband. Yes. Somebody's father. Somebody who feeds people. You call him that person Sankwas.
maybe now I don't know you, but maybe maybe a brass any pen no maybe yes. Yeah, mobi. Offer, listen to the Constitution of Ghana. Or say, Article 270 of Ghana's 1992 Constitution guarantees the institution of chieftaincy, but prevents chief from engaging in active partisan politics. Now listen to the B. Abdication of requirement. A chief who wishes to participate in party politics or contest elections for parliamentary must formally step down from their traditional role. So meaning say, if you meddle yourself or meddle yourself into politics, you have opened the gates for politicians to come after you. Enemy na wokano. Now nkofo wo come as nipa mako 5. Of us odi hine oyin. Ache me boa. Oh yeah, kronti hine. Awen. Achem assume. Nti me bawo. Nana Buadi amponim. Thank you. Obo dade the third. Thank you. Another day, menim kwa the bre champion for Eastern region. Ahemfo no tama mo ye campaign no. Se mo kokko pio mo bole bambo no mudi nkoma. Now listen to what Omo Kafa of Jomama. Omo say ye no. If you go to other jurisdictions, I no mo to banfama no. Now you can even disagree. But the kind of statement that you make, uncultured statement will create problems for you. Where Canada compare kwa Japan, or Fidio Nipa over 7,000. Now if you look at it, say Aduchuma, one of the best ministers we've had in education, Brian Champon, a successful businessman and a politician, Kwabena Japan, an engineer, and a white grandpa, so me 5. Now look at these 5 people. How am I bomb bra Aduchum, bomb bra common. Dr. Mahmoud Bamia, let's not forget, no matter the frictions and fashion that we have, and no matter how man for he has been the vice president of the Republic of Ghana. And you call that person a Sankwats. We felt the impact of this particular man in the 2024. If 2017, 2024. And then so you see people. You have a camera, dear so. Then you say, Omuni Panuni Sankwats. Of a Sankwat, you the bomb say. Jesus. They are useless. Hey, there's nothing useful about them. Sankwats. Don't understand it. No. Sankwats, you found your way. Hey, you're useless. Useless. You call somebody's husband useless. Just because of politics. Just because you don't agree with that person. You see, sometimes who say, and you're sitting on a stool. Hey, yes, some of politics. Hey, if you want to do politics, abdication. I wish he come back and apologize. No. I wish he comes back and apologize. Hey. Other than that, and yet it's a serious statement. I trust Sabia to Nanim, and it will hunt him sometime to come. And you know what? Do you know one thing? About let the youth know your politics now. Let them go after this chief. You see here, I know him for nyashi. But you see, office you don't peddle or meddle yourself into politics. Why do you make this uncultured statement by saying it's a different meaning na sankwas? They toss me onimwa. But the other catches a constitution 2 times a pair. It's only 2 times. As a man, nobody's even try to date. So we are going for a third term. And I don't want quite a monarchy system. And I say, I can't say I him for even the idea. Ghanaians have the sovereignty to go and vote. Democrats want some yaka.